12. odlomak. Pitanje. Koje sličnosti postoje između saveza na temelju zakona i novog saveza? Po čemu su savez na temelju zakona i novi savez slični? Savez na temelju zakona je sklopljen između Jehove i Izraelaca, a novi savez je sklopljen između Jehove i duhovnog Izraela. Mojsije je bio posrednik saveza na temelju zakona, a Isus je posrednik novog saveza. Savez na temelju zakona je potvrđen životinskom krvlju, a novi savez Isusovom prolivenom krvlju. Vođa izraelskog naroda pod savezom zakona bio je Mojsije. Vođa onih koji su u novom savezu je Isus, poglavar skupštine. 13. i 14. odlomak. Pitanje pod A. Kako je novi savez povezan s kraljevstvom? Pitanje pod B. Šta je neophodno da bi duhovni Izraelci mogli da vladaju sa Hristom na nebu? Kako je novi savez povezan s kraljevstvom? Tim savezom je stvoren sveti narod čiji pripadnici imaju mogućnost da postanu kraljevi i sveštenici u nebeskom kraljevstvu. Taj narod u širem smislu predstavlja Avrahamovo potomstvo. Novi savez na taj način potvrđuje da će se savez sa Avrahamom ispuniti. Posredstvom novog saveza stvoren je duhovni Izrael i taj savez predstavlja zakonsku osnovu po kojoj pomazanici mogu postati Hristovi sunasljednici. Ali kako pomazanici mogu vladati sa Isusom na nebu kao kraljevi i sveštenici? To je omogućeno još jednim zakonskim sporazumom.